Stabilmeden станцияға алып қандайсың? Басқаны жаппайсың ғой. Табылып қойсың. Қандай бағана? Мұндағыдай әлі? Мұндағыда емес. Қандай екен бағана? Жақсылап. Мұндағыдай әлі? Қайсы? Жақсы, давай. Жоқ, қойыш керек. Біздің еліміз тәртіпке дағын бөлелік та. Біздің еліміз немістерді, япондарды емес, қытайларды емес, біздігілер үшін тәртіпті үйреніш керек. Үйренгенге емен мына ушындай оқиғалар бір себеп болуш керек. Үйренбесе болмайды енді. Ел өзі тартып сұранаттаған өздері бұзар. Осындай ограничителер қойырды. Қойсалар ақырын-ақырын набирали. А я в холодильнике долго держится. Каждый день не приходится. Ну, с одной стороны, правильно, надо чуть-чуть запаситься. Каждый день не выходить. Ну как вообще цены? Приемлемые? Не поднялись? Давайте не болейте, правильно, надо больше надо покупать зелень, чтобы витамины были. Больше надо. Filenin ala basın bu file var. Bir de kovaç. Skos olsa 360. Жегил машиначы. Анан баары отказ кылынды, пока жок деп. Минивендер болсо. Минивэн бар? Минивен бар. Эгер ушуп калсаңыз, бизге көп деле машина керек жок, 2-3 машина болсо эле. Кыстап жасатып элек атып, бар келип чыккандар болду. Пропустар менен документ. күндүзгү 8-де жабып атасыңар да? Жок, кечинде 6-да жабат. 5 чакырымдан нагылкат 6-да магазин ишин жок. Чынлас күч эмес да? Жок. Списогын бар беле? Только ретки минивэн чоңураак болсо баарын бир жыйнап Ушуларга лопускан организовал. Ошол эле калган жактан бизде проблема жок. Ошо персоналга жүзүбүз келип кетсе биз Сызылда біз баяғында домдардың доставка қылып тұрғанбыз, жасаңа болады доставка? аны мен жетекчилермен сүйлөшкөн. Ишикте бизде магазиндерде бар кандай доставка. Онлайн. Мысалы бір 10 күн азыр эме болуп бар мына күчөбатат. Ушундай мен 10-15 күн биз адамдарды баягы бир карантинде үйүнөн чыкпай турган метод бардык чыгып атышат да. Ал биз эки вариантты карап атабыз. Даңкомдор алам. Заказ берет. Үйүндө даңкомдор келип аны апарып берет. Биринчи вариант. Экинчи варианты силер дагы кокус эме кылса отуруп заказ берсе апарып берсеңер. Жетекчилер менен бүгүн сүйлөшүп көрөйүн. Сүйлөшчү ошо доставканы уюштурсак, мына силер менен Фрунзе народный 3-4 магазин ошо доставканы уюштурсак, ошондо мына элибизди кичине минимизация кылат. Келечекте да бул система Барып өтөбүз да бар. Азыр уже ушундай моментте бир иштеп көрбөйсүңөр. Барбыр өтөбүз. Кийин телефон менен доставка кылганга өтөбүз. Бар. Күнү ошого барат да, көрөт бар. Биздер ошого барат. Көрүш керек ошондо. Көрөлү. Сондуктан давай көрөлү. Макул, доставка кылганга автомашиналарды, пропустарды жасап берет. Именно ошо доставка Бите китайский вариантта бул Кытайда көрүп атасыңар, доставщик иштеп атат.